أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Bütün alemlerini yoktan bar kılıp, terbiyelep, nimetlendirip turuvchi Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ga çün köngüllerimizden etken hamd sanalarımız, maqtawlarımız bolsaydı. Seyikli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge köngüllerimizin türünden çıkan salavatlarımız hem selamlarımız erişseydi. Muhterem aziz kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sizge Allah Subhanahu ve Teala'nın selamı, rahmeti hem bereketi bulsaydı. Bugün indi muhterem cemaat Cumğa vaazı bilgenigizce meçitlerde Cumğalar okulmav hem indi elbette vaazlar da söylenmev arkasında sizning için Cumğa vaazı uzdırga buldum. Hem bugünkü tema Cumğa vaazının teması boyunda men saylagan sizin için en kerekli temаны sayladım. Bu tema bizning dünyada hem ahirette baxtli bolubuzning siri, sebebi bolup tura. Eğer de şuşu günahını işlese kişi onun bir izgi ameli de kabul bolmay. Hem dünyada da hem ahirette de onun izgi amelleri yokka çıkacak. Eğer de indi tövbe kılmasa. Sözü biz cemaat şirk hakkında. Dünyada en zor günah var, ol şirk. Şirk degen sözünün мәгънәсе Tatarçaga eylendirgen vakitta ol çağıştırу, tinlev deyip tercüme ettiler. Demek Allah Teala'nı kim bilendir, nerse biledir çağıştırу. Elbette bizning Tatarlar Allah Teala'nı bir kim bilede, bir nerse bilede çağıştırıውን çağıştırmıyorlar. Lakin üzleri de sizmesden bu şirk degen günahını işlerge mümkünler. Etkenimçe bu benim sözüm tügül, men kişilerine hüküm etmem. Kişilerine Allah Teala özüne hüküm ete. Lakin Kur'an bitul Allah Teala'nın sözü. Şunun için Allah Teala Kur'an'da etken şeytem Zumar suresi Halk Türkümü deyip atalgan sure 65. ayette Allah Teala nerse deyip eyter. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve laqad uhiye ileyke ve ilellezine min qablik. Ey Muhammed, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana vahiy kılındı dey. Yani haber itildi. Vahiy degen söz peygamberlerge Allah Teala'nın köngüllerge salatırgan haberi. Allah Teala peygamberlerge vahiy kıla. Sana vahiy kılındı dey. Hem sana hatli bulgan peygamberlerge de vahiy kılındı. Eytildi. La in eşrakte, eğer de sen şirk kılasın iken, Allah'a karata şirk kılasın iken, ol vakitta la yahbatanne gamaluke, hiç şiksiz senin gamelin yokka çıgardı. Eğer de kişi mesela namaz okuy, uraza tuta, hacga bara, sadakalar bire, Kur'an okuy hem başkalar, lakin Allah'a karata özüne gine ibadet kılmay, şirk kılganga köre, onun bütün ameli yokka çıga. Bu bir korkunç bir. Tuttun da bir tamçı kerasinini mesela bir çilek sütke tamızdın. Senin o sütün yokka çıkkan zaman, senin izgi amellerin bütünüsü de şirk arkasında yokka çıga. Tabir kat aytem, şirk ol cemaat
Аллаһ Тәгаләгә багышлый торган гыйбадәтеңне кемгә дә булса багышлау аркасында ширк килеп чыга һәм Аллаһ Тәгалә сиңа бик каты ачулану белән ачулана һәм бөтен гамәлләреңне юкка чыгара. Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылган вакытта беркемне дә аның белән тигезләргә ярамый. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вәлә тәкунанна минал хасирин." Һәм ул вакытта син ди хәсрәттә булачаксың ди. Хәсрәт дигән сүз бөтен нәрсәне югалту. Дөньяңны да, ахиретеңне дә югалту дигән сүз. Әгәр дә инде бу кеше ширктән тәүбә кылса, исән вакытында ширктән тәүбә кылса, бу кешенең Аллаһ Тәгалә тәүбәсен кабул итә. Ләкин әгәр ширк кылган көенчә, ширк кылган хәлендә үлеп китсә, тәүбә кылмаган көенчә, тәүбә кылмаган хәлендә, бу кешене Аллаһ Тәгалә гафу итмим ди. Бу минем сүзем түгел. Аллаһ Тәгалә бөтен гөнаһны да гафу итә. Нинди гөнаһ булса да Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә гафу итәргә мөмкин. Ләкин ширкне Аллаһ Тәгалә гафу итмим дигән. Инна Аллаһа ла ягфиру ай юшрака бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша. Аллаһ Тәгалә үзе белән ширк кылганны гафу итми. Ләкин башка гөнаһларны үзе теләгән бәндәсенә ди гафу итә ди. Ширктән кала гөнаһларны, бүтән гөнаһларны Аллаһ Тәгалә теләгән бәндәсенә гафу итә ди. Ләкин ширкне гафу итми. Шуның өчен сезгә инде бурычым санадым ширк турында сөйләргә һәм ширк кылмаска тырышырга һәм гыйлем алырга кирәк. Нәрсә ул ширк икәнлеген аңларга кирәк. Җәмәгать, ширк кыла торган кеше үзенең ширк кылганлыгын белмәскә дә мөмкин. Мәсәлән, сез күргәнегез бар, яшьләрнең өйләнешкәннән соң алар баралар көпергә йозак элеп куялар. Йозакны биклиләр, ачкычын ыргыталар суга. Сез инде анда күргәнегез бар ул көперләрне. Анда ул көперләрнең теге тоткалары кырыйдагы бөтен җире йозак эленмәгән җир калмаган. Бу җәмәгать нәрсә? Бу ширк. Ни өчен ширк? Чөнки алар үзләрен аларга килә торган мәхәббәтне, бәхетне, бергә булуларны йозакка бәйлиләр, ягъни йозак белән бәйлиләр. Ә без Аллаһ Тәгалә белән бәйләргә тиешлебез һәм Аллаһ Тәгаләдән сорарга тиешлебез. Дуга кылырга тиешлебез Аллаһ Тәгаләдән сорап. Үзебез өчен дә һәм башкалар өчен дә. Раббым, шушы яшьләребезгә хәерле гомерләр бир дип Аллаһ Тәгаләдән сорарга кирәк. Йозактан өметләнергә ярамый. Һәм инде булар күпме генә бикләп, күпме генә ачкычларын салып суга ыргытып китсәләр дә, алар нишләптер 2 айдан яки 1 айдан аерылышалар, ярты елдан. Ягъни бу ширк Аллаһ Тәгаләдән күңелеңне эзәргә ярамый. Бер нәрсә белән дә бәйләргә ярамый күңелеңне Аллаһдан башка. Кайбер кешенең ишегенең башында, ишек башында дога тора. Бу бәхет китерә. Ягъни бәхетне китерүче бит Аллаһ Тәгалә. Бәхетне бирә Аллаһ Тәгалә. Ләкин син өметләнәсең дагадан. Бу да ширк җәмәгать. Әгәр дә бер кеше муйнына, безнең халыкта бөти дип әйтәләр аны, бөти, амулет. Әгәр дә шуны тагып йөри икән, һәм ул мине саклый дип йөртә икән, матурлык өчен түгел, бу мине саклый. Оберегает. Менә бу минем бабамнан калган, әбиемнән калган, бабамнан калган. Ул менә сугыштан исән кайткан, менә шуның белән йөреп, һәм инде миңа калдырды, менә ул мине саклап йөри дип әгәр дә уйласа кеше һәм ышанса, бу кеше ширк кыла. Бу кеше ширк кылды. Бу кеше җәмәгать тагын бер Алла бар дип әйтми, ләкин бу гыйбадәт
Ümitlenu. Ol gıйбадат. Gıйбадат kılу. Tayanu gıйбадат kılу. Yaratu ol gıйбадат kılу. Korku gıйбадат kılу. Gıйбадат ikige bölüne. Birisi tışkı gıйбадат, ikincisi içki gıйбадат. Tışkı gıйбадат ol namaz oku, roza tutu, hacga baru, sadaka biru hem başkalar. Körünüp tura. Lekin içki gıйбадаtin senin bar ali tağın. Onu Allah Teala üzügüne bile. Demek Allah Teala'dan ümitlenu, ona toyanu, onlarga tapşırı bütün işlerini, onu yarattu, onlardan korku. Lekin sen eğer de mene bu eybir saklap biri desen, Allah'a şanmıysın, şuşa eybirge şanasın degen söz. Şuşa amulet, şuşa tüyme ol, birer rakuşka mı, dağı yeki birer nerse mi, birer taş mı, telese nerse bulsun. Bu cemaat şirk bula. Şunun için bu Allah Teala yaratmay, özünden başka bütün nersege köngülüne beylegenini. Şuna göre Allah Teala eyte, la yaghfiru, gafu itmidi, şirk kılgan kişini. Menin de eytip durmayım, dağın anda bizning Tatar halkının buş çileklerge aşanganları turunda yolum oңmay, mene şol kişi uçrasa yolum oңmay, mene şol buş çilek bilen uçradı, şunun arkasında yolum oңmadı dep eytü. Yani bu Allah Teala'ga tevekkül kılуу tugul. Sen buş çilekten korkma. Allah'dan kork, buş çilekten korkma. Qora meçi ol mahluk, Allah Teala'nın mahluğu, yaratılgan zat senin takdirini özgertmiyor. O özünün yumuşa bilen yeri, yolunu arkalı çıksa da, arkalığa gitse de, boyga gitse de, o cemaat kişi Allah Teala'nın gazabından korkurga tiyir. Allah Teala'ga korata günahlı boludan korkurga tiyir. Eğer de kişi köngülün beylediken, başka birge bu şirk bula cemaat. Köp kişiler yıldız neme koruyorlar. Yıldız neme. Goroskop. Falan atnada mena iş başlarga yaramay, yolga çıkarga yaramay hem başkalar. Bütünüsün yıldızlar. Yıldızlar bilmey. Yıldızlar bir nersede hal etmey. Allah Teala'dan başka bütün köngülünü illemeger Allah kagına beylerge kirek. Düşenbekin, başkin, boşkin. Yani nerse kinler Allah Teala'nınki. Kinler bir nişikte sina tesir etmey. Allah Teala'dan başka. Akça ırgıtalar, şulay yaşlar. Akça ırgıtalar suğa, çişmege hem anda fontanlarga, anda su astı tulgan tenkeler bilen. Nerse için? Bizning cemaat ilik tarihta bulgan şunday bizning babalarımız mecusi bulgan vakitlarında su iyesinden korkkanlar hem ol bütün halkta da bulgan. Su iyesi bizge ziyan etmesin deyip suğa tenker gıtkanlar. Yaki tüyme bulsun, sedef, yaki jip birenese ırgıtkanlar. Yani kurban biru degen söz. Kurban. Yani жертва приношения. Bu şulay yok şirk. Yani Allah Teala'dan başka bir kimde ziyan ite almayısın. Sen demek bu su iyesi mina ziyan etmesin diye eytip senarga kurban birdin. Şunun için tenke ırgıtı naşşestiye deyip tenke ırgıtı şunlardan kalgan. Hem bir köp mındı korga kıçkırılardan şikleni sayıskan kıçkırdı haber alıp geldi deyip eytü. Korgalardan, kızgınlardan şikleni köke kıçkırı, mesela köke gümrünü sanı deyip eytü. Hem başkalar. Bular cemaat bir köp taralgan bizning halkta. Şoňa göre Allah Subhanahu ve Teala bizge şirk digen ılı günahtan saklanırga kuşa. Eğer de cemaat bir kişi şirk kılsa, onun şirkin Allah Teala
кире кага һәм ул кешенең кылган гамәлләрен бөтенесендә югалта. Бу безгә кирәкми. Шуның өчен без гыйбадәт кылган вакытларыбызда берәүне дә Аллаһ Тәгалә белән тиңләмичә, Аллаһ Тәгаләнең үзенә генә гыйбадәт кылып яшәргә тиешле булабыз. Бу җәмәгать минем сүзләр түгел, Коръән сүзләре һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сүзләре. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә шушы кыска гына вагаздан, җомга насихатыннан гыйбрәт алып, Аллаһ Тәгаләнең үзенә генә ышанып, аңа гына үзенә генә тәвәккәл кылып, үзеннән генә өметләнеп, бөтен эшләребезне анарга тапшырып, Аллаһ Тәгаләнең ачуын китермәгән халыбызда үзенә генә гыйбадәт кылып яшәүләрне Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә насип кылса иде. Вәлхамдулиллаһи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.